Inače se nalazimo u delu grada koji se u 19. veku još uvek zove Srpska Varoš i koji predstavlja najelitniji deo grada još od rimskog doba, jer su se arheološkim istraživanjima dokazale činjenice da je u ovom delu nekadašnjeg Singidunuma su bile vile i rezidencije najviđenijih građana tog vremena. Taj status, elitni status ovog dela grada je postojao i u vreme kada knez Miloš gradi ovu kuću i on je vrlo ciljano gradi upravo na ovoj lokaciji gde ju je sagradio, gde će 1837. u neposrednoj blizini ove kuće biti sagrađen i velelepni saborni hram posvećen Arhanđelu Mihajlu Zaštitniku Obrenovića i čitav taj deo grada u kome se nalazimo je deo grada u kome je osnovano sve prvo što je osnovano u Kneževini Srbiji. Znači sve institucije, sve najvažnije stvari koje će obeležiti državnost Kneževine Srbije biće osnovane u ovom delu grada.